Kungonyaka ka2015 ngisesikolweni ngihlala ngaphakathi ngenza umatric. Kumnandi kunje yavele unyaka wokugcina lo siyaphuma e-high school. Angizimiselanga nokuthatha i-gap year lapho, ngizimisela ukuya eVarsity straight. Ngangisathanda kakhulu ischeme sami ngaleso sikhathi. Ngiyithanda kakhulu impilo yabo Thibos, ngiyibona impilo yaseRez ukuthi yes uyabona lapha nazi yabuya lapha kumnandi akuye libuyayo. Hayi nangempela yimi loyo kumnandi kunje ya. Nginentombi enginayo khona la ka matric. Elinye nje lobhoni engingafuna ukulidalula ngegama lalo. Futhi hayi mangilidalule. Intombi yakhona kwakuPuleng. Imhlophe nje intombi yakhona. Enye kwakuyidaki. Igama layo ngilikhohliwe. Angifuni ukulibiza leli, ngilikhohliwe leli nje elalinganake kangaka kodwa ke kwakuyigama lakhe. Nginalezo ntombi zi2, hayi man, kwakuyizo zoyi2. Oyayikhona nenye kwakuthiwa uDimpho, kuyesithathu leyo. Nganginentombi ezo3, but ke ihamba phambili le emhlophe kwakuthiwa uPuleng. But ke story asikho ngayo le eUpuleng. Mhlambe ngiyoza naso istory sayo ngelinye ilanga. Le ntombi eUpuleng lena sasiqale ukujola sekuSeptember lapho, September October lapho nje. Sasiqale ukujola around April. Cha intombi yakhona idlala ngami. Angeke ngithi angazi ukuthi wayime kuphi because wayengafuni ungipha impahla enkulu. So njengoba engafuni ungipha impahla enkulu, cabanga April, May, June, July, August, September, it's about 5 months. Uyabo, akangiphi impahla enkulu, and not that impahla enkulu ayikathathwa kuye. Seyathathwa impahla enkulu, unomntwana lo muntu. Cha ke ngabona ukuthi kusho ukuthi wayenomfana wayenaye. So wayesaba ungipha impahla enkulu ukuthi manje umfana mhlawumbe uyothimula. Hayi ke sibhizi ke noPuleng lana khona ka grade 12 sibhizi, futhi sasifunda neclass elilodwa. Lena enye intombi yesibili yayika 12C, thina sasika 12B. Yona ika 12C lesibili nalesithathu nayo yayika 12C. Yebo. Then kube khona ntombi thizeni, Nkosi yami, wayengemuhle umntana abantu kodwa engemuvi futhi, kwakuyintombi nje yayinomkhitha egcabile lana ezilathini, igama lakhe kwakuZipho. Eheyira umntwana khona ephuphuzela uboya like ezingalweni, emathangeni, even nala enkabeni wayenoboya. Angikhulumi nje uboya, makhulunywa ngexhonti, ifini yazi makhulunywa ngexhonti, kwakuyixhonti lo mntwana lwana. Enemilenze emihle, esho ngamathanga amahle, aphuphuzela uboya, eyidaki. Esho ngeafro enkulu engaka. Fit umntwana khona. Angazi kwenzakalani ngoba phela sasinganakene kangako. Wayikasina umntwana khona ngikaB. Sasinganakene kangako kodwa ke sasi-attenda sonke mas-attenda iVenek. Mas-attenda iVenek, sasi-attenda sonke, and kwiVenek sasithola ama-distinctions mina naye. Kwakwenzeka kule term uthola ukuthi ungishayile i-distinction yakhe, like ungishaye ngepercent, ama-distinctions soyi2
ungishaye ngepercent nami ngimshaye ngepercent maybe kwitheme elandelayo ngimshaye ngepercent. But ke sathi mase basile ke sesiyolanda istatement ngoJanuary ngangithola idistinction. Unfortunately yena ke wayengayitholanga, so ngagcina ke kuyimi othole idistinction kwiVENEC kwi-final. Alright, ngelinye ilanga ngiphuma edometrini. Mangiphuma edometrini nangu ufake igama la ezinweleni zakhe njengithi wayene-afro. Ngibese ngithi mina ngicela ukugama, athi yena konke ngingangigama. Ngithathele ligama ke ahlala esitulweni ngimgama siphambi kwedometri yethu vele. Bona idometri yabo yayikwenye iblock, idometri yethu samajita ikwenye iblock, so wayila kule duze kwedometri yethu. Hayi ke ngimkame qi upule ngiphume edometrini yawo mantombazana. Asibone sikamana lapho. Asikakhulumi into like ngicelele nje ukugama intombazana khonto etheni sazana nje njengoclassmates yabo. Hayi sikamane Pule nguyibhekile lento. Upulenga ngisamnikeza attention eningi kangako because uyangijwayela kabi phela. Akafuna ukunginika impahla enkuleni. Impahla enkulu ngiyazi ukuthi abafana sebayithatha vele. Hayi ke kungabi nankinga nje ngimncome ubuhle bakhe uzizipho lona yazijabulela nazibongela. Bese siyazixoxela nje kancane. Mbuza boyfriend unayo? Akana boyfriend. Hayi like ngibona ukuthi connect lento but kungabi into ehambayo. Alright, kube khona lapha emalangeni. Hayi man, ngilo ngimsondela naye futhi angangiphushela away. Ngibona ukuthi khonto ehlanganayo lana yabo, khonto ehlanganayo. Puleng ukwatile ke kulo malanga. Usengibuzile ukuthi wena ngakuthola ukamana nentombazana wena. Hayi bengimkama nje kuphela. Ngikwatisile leyo nto ngiqonda ukuthi value yabona ke manje engathi angavena ngiqome ke lo mntwana. Khona ngizambilisela ngedzapha kufanele kubile nje idzapha into engisuka umphatha. Hayi ngabi nankinga. Hayi ichurch futhi into yethu nalo ihlangane. Mayihlangana into yethu siplan ukuthi siza uyazi ukuthi ngijola noPuleng. Hayi ukuthi akazi, wazi kahle. Phela uPuleng like ube thatha impahla zami uzwasha azibuyise like makwama Saturdays thokuthi siwashe impahla ngiwashela uPuleng aphinda azibuyise impahla zami. Kuleyo weekend le azange aziwashe impahla zami uPuleng kwatila ngithi hayi ngicele kulo ukuthi uzizipho cela ungiwashele impahla this weekend. Angabi nankinga umntwana athi zilethe. Ngizihambisa mnikeze aziwashe umntwana ngempela late zibuye impahla zami. Babe khona ke abanye ngangiganga nabo emacaleni amanye amantombazana but ke yayifihlwa leyo because ayikhona amajithabo khona lapha esikolweni. Sasihlala sonke so kwangijontshwana ngezikhathi ezithile kuyinto engamele ijampe so angifuna ukuba menshina lapho bayithunje engangiganga nabo esayidini. Okay, ingabi nankinga ke leyo nto. Ingabi nankinga udala usengiwashela impahla siplan ukuthi I think it was around November because sasesibhala sasiqalile ukubhala vele ya okanye late October, I'm not sure but between the two. Okay, sesiplanele ukuthi sizobonana. Asikwazi ukubonana esikolweni asikwazi ukwenza nix ukuze nenze something because ihlezi igadiwe like security tight. Ukuze nikwazi ukwenza something kumele ucela ukuphuma Saturday uyakini or uyakuphi then uvunyelwe ukuthi uphume. Uyabhala isikhathi ozabuya ngaso usayine then ngaleso sikhathi ubuye futhi delay ufika uchaze bese ke soyasayina. Alright, ngitsho ke ukuthi ngicele ukuthi Saturday ngicela ukuphuma naye acele then nangempela sihlanganise neroom because ngangihlala kude like ngangihlala about 8 kilometers away from isikole. Yena wayehlala about 15 kilometers away from isikole so sasingesikwazi ukuthi siyobonana la ngihlala khona or la ihlala khona.
then ngesicele ngicela omunye umjita bafo nginematch kaso man ekhawenze ngesikhiya ayenze ngesikhiya kwakuvani lo mjita imkhohliwa okudala ngaso sikhathi anginikeza isikhiya nangempela ayikuntwana ke sambe ngiphume ngiyovula ngimtshela ukuthi uzaphuma ahambe so indlu endaweni eso ayinangempela director ke ahamba ungena because akumele sibone nawo mama balayiduze bazawusimpimpa esikolweni ukuthi thina siyeqa esikolweni siyokwenza imkhuba ayinangempela afike endlini sifike ke sixoxele kube mnandi ke lapho sesijwayele like I think wakuphele a week si get along then ngesifike ke sizixoxele kube mnandi ubule ngiyalazi udaba hayi ukuthi uyalazi ulibonile umbonile mangiphuma and angireportanga yena ukuthi ngiyakuphi and nalo phela usemgadile because uyazi ukuthi ustar wakhe naye uphumile amadoda ahlangene unabangani futhi anabo la obviously babonile uline ukuthi khona uline oxhonyiwe lana yabo ayike sambe ke sithini siyoz relaxela ke sinokeli kube mnandi senze yonke into eyenziwayo kube mnandi kube nje aya ayike then ngezikhathi siphinde sibuyele khona esikolweni la connecteke khona amadots ke impela ke lapho because ngathi mangibuya azayikuphela isikhathi eside naye wabebuyela ngaphakathi esikoleni ngafika seqhuma kusisi ukuthi wena ungijwayela kabi wena uphuma nobani bani lana mina ungishiya lana ngiyamtshela ngithi hayi ngiphumile vele naye and mina naye siyathandana into edala ukuthi ngenze lokho it's because yena uyazazi ukuthi ufunani wena ubhizi lokungibikela imbiba nebuza awufuni ukunginika ispatch maboy yena ke unginikile ispatch maboy wabila then ke kwaba ke nje into yethu ayisahlangani lapho hayi usisi ke lo omsha ke manje ekseni kulandwe impahla zami edometrini yami ziyoayinwa ziayinwe zibese seziyabuya yazi yadala nempi leyo nto leyo phakathi kwabantu abawu3 sekowes4 phela lo ngina 4 yamantombi la awu3 ka C ile 1 yaka B so kwaba khona newonyana ke dometrini yabo ke fa igama lami nabanye nabaxabana ngababo nje zabaziningi izinto so nje kwakuyiwo kamanyala nje ke high school ngaleza zikhathi zakudala Nkosi yami amanyala nje angatheni dango